Ebi byona bizira bwanyima ya TV West kushoza amakuru mu Agacencwire gebiro binabyo kwa mwenda 2022 aho abatura babire no barondera iguro butembero bavurire ngo baza kwitwa njara bati nuko abanyambabazi ababire bebembirwa abana babo harimo Dr. Nicholas Mwebesa na Johnson Musinguzi byaraba babirukangire na ciro rukumi zo buhunga tukaterwa rubare kinana nebiri manya waru comparing n'oro ruturubari rukatutera munonga so nimba shaba urafuna kataka ahinge hoburo urafuna kataka ahinge ibihimba tire batunoze mu kutwara ngabana bidu mwenu bahabu nabandi miribe barekona abanyikorasi na Johnson byaraba bakoze ikintu cy'abandi munonga franga abantu babayamba batukurya batwete nembo zo kubirisa tabantu twaterera wanje bari munonga Johnson Musinguzi byarabaha izirajwekire Dr. Nicholas Mwebesa kugaba ubuyambobu asimire TV West kandi yayihanangiriza bebembezi okorogwabo kuba kwereka ibintu nkebi bituyamba kandi to chairman kamugambira kuyambira message najangwa gambire na ba political leaders bitu batakatwe kwasa mutwabatemurra itwe twachikora nk'abantu ba politician ni bamanyaho kushaka nabuntu bashaba bazo mu office ya prime minister hakubo mwena hari akasente kuyamba abantu abatungisha umukeji basigazi bitu bakampara twashomise Nelson byarabaha Mwebesa niko tuteta kahunga kumanyero barukwatire tukabaje benye baza ruhanga abebe mbere tibiretina naco kurya konkadu nutusima timeji basize kwebembera umwami Johnson byarabaha na Mr. Nicholas aba basize kutwera Omuganda nkago kuruga Sheema umunyeshengero kazahabwa Sheema district Rosemary Nyakikongoro akwatanise na ministry y'obwegese nyuma abaziyo bahirisha lya Kanyamatambara primary school tentishatu kwera beji kubano bashomeramo bwanyima yo kuterwa omuyaga yantuma ngunijaha mbase kwakira obuyambi obwabasekushakira aba Kanyamatambara primary school ishomereri rekatwara omuyaga kandi yagezaho bamu informinga kurabira mu ofisiye kandi yabafaho mununga Jenna twijuka ori omuhwezo omunyeshengero kazi nagira ngo bakaba babahire cement yo kombeka ngo konka okombeka twakahwire batyo nuko kushara mu kubaha tenti okubanozi bayambaho kandi basimira obuhwezo obu ishomero kujyahirize kutwarwa omuyaga abana batsigaho ahito atine abana bakikiga na abiri tukasigaza abana 55 bazomashomera gandi konka ati twizentu baje kutandukana obunyaki ya teretera simiti tukombeka ko birasi bishatu ukakatwino busasi bwinje tukumanya ngo abana okutabintu basa kuba basa kuba buri muzira mbona kaciremerwa ahabo kuba twashangiye kizimbi cona kiryo kirya hasi amabati gagenda amatafari gahirma abana bona kumanya ngo kandi tuzakuzike mukone tutagata tima honorable Nyakikongoro ikintu ecyatukorire kuturobingira akaturetera tent says abo kwa abana bitu babimbabura aho kushomera gashoka mayi kwatwakire